Amerika pada, bliži se recesiji. Amerika već određeno vreme kuburi s budžeti. Kina, stopa rasta pada. Japanska se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Evropa, bliži se recesiji. Nemačka privreda posrće. Mi smo deo tog sistema, tog lanca. Naravno da naša stopa rasta pada. A boga mi, gospodje i gospođo, ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Srbija. Demokratija kao fasada, korupcija kao sudbina. 1. novembra 2024. godine u 11 sati i 52 minuta sat na železničkoj stanici u Novom Sadu prestao je da kuca za 16 ljudi. Pod ruševinama betonske nadstrešnice, koja je samo par meseci ranije svečano završena pred kamerama i predsjednikom, ostali su snovi, porodice i jedna velika, brutalna istina. Taj beton nije pao zbog gravitacije. Pao je pod teretom sistemske korupcije, tajnih ugovora i neodgovornosti režima koji je ljudske živote zamenio za procente i provizije. Dok su se čistile ruševine, Srbija se suočila sa ogledalom koje više nije moglo da sakrije istinu. Da li mi zaista živimo u državi ili u privatnom preduzeću jednog čoveka? Danas, 2026. godine, Srbija se nalazi na prekretnici. Dok vlast troši milijarde evra na Expo 2027, reklamirajući ga kao skok u budućnost, građani na ulicama vide samo ambis. Pitanje više nije da li je demokratija u Srbiji ugrožena. Pitanje je da li ona uopšte više postoji ili je samo vešto održavana kulisa koja služi da međunarodnoj zajednici proda stabilnost, a sopstvenom narodu iluziju moći. Međunarodne institucije više ne biraju reči. VDM institut svrstao je Srbiju na sramno 112. mesto u svetu, opisujući je kao izbornu autokratiju. To je sistem u kojem se izbori održavaju, ali je njihov ishod napisan onog trenutka kada je prvi glasački listić odštampan. To je sistem gde institucije ne služe građanima, već služe da zaštite vođu od zakona. Pogledajmo kako taj mehanizam zapravo funkcioniše. Sve počinje onog trenutka kada izađete na biračko mesto. Izbori u Srbiji više nisu praznik demokratije. Oni su postali operacija izbornog inženjeringa. Od decembra 2023. do lokalnih izbora u martu 2026. godine svedoci smo istog scenarija. Organizovana migracija birača, fiktivne prijave na adresama gde živi po 50 ljudi i kapilarni glasovi, koji su zapravo eufemizam za ucenu. Radnici u javnim preduzećima, u bolnicama i školama primorani su da fotografišu svoje glasačke listiće kako bi sačuvali posao za koji su jedva plaćeni. Nedavni lokalni izbori u martu 2026. u mestima poput Kule i Aranđelovca ličili su na ratno stanje, a ne na demokratski proces. Kordoni policije ispred ugostiteljskih objekata, koji služe kao neformalni štabovi SNS-a, tuče, privođenja aktivista i napadi na novinare, postali su standardni dekor srpske politike. Vlast se više i ne trudi da sakrije nasilje. Ona ga koristi kao sredstvo za odvraćanje svakoga ko se drzne da misli drugačije. A da bi narod što manje mislio, tu su mediji. Kontrola narativa u Srbiji je gotovo apsolutna. Nekadašnja nada u slobodan digitalni prostor ugašena je početkom 2025. godine, kada je Telekom Srbija preuzeo Total, TV i Net TV+, dok je SBB prodat konzorcijumu koji je spreman na kooperativnost sa režimom. Ovim potezom jedini preostali kritički kanali, poput N1 i Nove S, saterani su u digitalni geto, nevidljivi za prosečnog glasača u unutrašnjosti Srbije. Umesto informacija, građani dobijaju neprekidnu tiradu sa nacionalnih frekvencija. Televizije Pink i Happy funkcionišu kao laboratorije za fabrikovanje neprijatelja države. Svako ko ukaže na korupciju, bilo da je to student na blokadi ili istraživački novinar, automatski biva proglašen za izdajnika, stranog plaćenika ili rušitelja ustavnog poretka. Režim je usavršio mehanizam takozvanih slap tužbi, gde se nezavisni mediji
i organizacije poput CRT zatrpavaju sudskim procesima samo da bi im se iscrpeli resursi i ućutkao glas razuma. U srcu ovog sistema nalazi se Aleksandar Vučić. On nije samo predsjednik, on je sudija, tužilac, ekonomista, urbanista i vrhovni tumač stvarnosti. Njegova koncentracija moći je bez presedana u modernoj srpskoj istoriji. Parlament je sveden na protočni bojler gde se zakoni usvajaju po hitnom postupku, bez rasprave, često bez znanja samih poslanika o čemu zapravo glasaju. Svaka institucija koja bi trebalo da bude nezavisna, od Ustavnog suda do Rema, popunjena je lojalnim kadrovima čiji je jedini zadatak da gledaju u drugu stranu. Posebno pogubna je ekonomska dimenzija ovog režima. Projekat Expo 2027, težak preko 17 milijardi evra, najavljen je kao nacionalni spas. Ali, iza blještavih maketa krije se mehanizam za izvlačenje javnog novca. Većina ovih projekata sprovodi se kroz specijalne zakone koji zaobilaze zakon o javnim nabavkama. To znači da se poslovi dodeljuju firmama bliskim vrhu stranke, bez konkurencije, pod velom državne tajne. Rezultat su putevi koji pucaju nakon prve kiše i nadstrešnice koje ubijaju decu. Tragedija u Novom Sadu je direktna posljedica takvog sistema. Kada država postane servis za bogaćenje pojedinaca, bezbednost građana postaje trošak koji se mora srezati. Čak i nakon 16 izgubljenih života, reakcija vlasti bila je kozmetička. Par ostavki i talas represije protiv studenata i aktivista koji su tražili odgovornost. Upotreba špijunskog softvera Pegasus protiv novinara Birna i hapšenja korisnika društvenih mreža zbog objava o korupciji pokazuju da se režim ne plaši ničega osim istine. Ipak, uprkos svemu, Srbija nije potpuno utihnula. Mart 2025. godine doneo je najveći protest u istoriji zemlje. 300.000 ljudi u Beogradu tražilo je kraj autokratije. Studentski pokret postao je nova snaga koja odbija da prihvati mrvice sa stola. Ti mladi ljudi, rođeni i odrasli u senci ovog režima, danas su ti koji postavljaju najteža pitanja. Oni blokiraju fakultete i mostove ne samo zbog litijuma ili nadstrešnice, već zbog osjećaja da im je oteta budućnost. Vlast na ove proteste odgovara onim što najbolje zna, nasiljem i manipulacijom. Vidovdanski protesti 2025. godine obeleženi su brutalnošću policije i batinama za studente. Istovremeno, Vučić nudi lažne dijaloge na televiziji, pokušavajući da apsorbuje bes naroda u beskonačnim debatama koje ne vode nikuda. Njegov cilj je jasan, održati privid demokratije dok suštinski ne promeni apsolutno ništa. Evropska unija, dugo kritikovana zbog takozvane stabilokratije, počela je da menja ton. Izveštaji Evropske komisije za 2025. i 2026. godinu su najteži do sada. Brisel konačno priznaje da je Srbija u stanju zarobljene države i da su reforme samo simulacija za dobijanje fondova. Ali građani Srbije su naučili lekciju. Sloboda se ne dobija iz Brisela ili Vašingtona, ona se osvaja na ulici i brani na biračkom mestu, ako ikada ponovo bude fer uslova za to. Dakle, gde smo danas? Srbija je zemlja u kojoj je demokratija formalno živa, ali suštinski klinički mrtva. Imamo izbore bez izbora, medije bez slobode i zakone koji važe samo za sirotinju. Imamo vlast koja se hvali kilometrima autoputeva, dok njene institucije trule iznutra. Imamo predsjednika koji svakodnevno govori o patriotizmu, dok istovremeno prodaje resurse zemlje stranim kompanijama uz brutalnu represiju nad ekološkim aktivistima. U takvom sistemu svako od nas se svakodnevno suočava sa istim izborom. Sagnuti glavu i postati deo mašinerije ili podići glas i rizikovati blaćenje, otkaz ili nešto gore. Tragedija u Novom Sadu nam je pokazala da tišina ima cenu i ta cena se ponekad plaća ljudskim životima. Korupcija nije samo krađa novca. To je direktan napad na pravo svakog građanina da živi u bezbednom i uređenom društvu. Završit ćemo tamo gde smo i počeli, kod pitanja odgovornosti. U suštinskoj demokratiji
oni koji su krivi za pad nadstrešnice bili bi u zatvoru, a vlada koja je to dozvolila bi pala iste noći. U formalnoj demokratiji krivi su oni pre nas, spoljni faktori i loša sreća, dok vođa nastavlja da otvara nove gradilišta sa istim tajnim ugovorima. Ova skripta nema srećan kraj, jer kraj još uvijek nije napisan. Pišu ga studenti na barikadama, novinari koji ne odustaju od pitanja i građani koji više ne veruju u laži sa ekrana. Demokratija u Srbiji danas nije proces, ona je borba. A u toj borbi najjače oružje koje nam je preostalo nije glasački listić, koji oni znaju kako da ukradu, već naše odbijanje da učestvujemo u njihovoj simulaciji. Srbija se budi, ali se budi u bolu i besu. Pitanje je samo da li će taj bes biti dovoljan da sruši fasadu i vrati državu onima kojima ona pripada, njenim građanima. Jer, ako nas je išta naučio ovaj sumorni period naše istorije, to je da tišina ubija isto tako efikasno kao i loš beton. Izbor je na vama. Da li ćete biti posmatrači sopstvenog nestajanja ili ćete biti oni koji će reći dosta je.